Sofia, and this one. Omunya wade say MPP a e wa say come to go that go be mana na amu plan kwanya say bia say omu say MPP ko na ka say din e ti dia ni mu no mpa so meta tu e ko no aso nanso generator no ya ni mu ni o ko na ya MPP ko so aye e ti adenti na mu ntwen say other centers results whatever and say mu o tuli bobo amabo and ha no o tuli ni dia apani yase sa agbaba e so ka ni mi say that abani ya ko be awie e ti o say se yes father who is so yes what then you see the not to say okay let us AFIA is really not the plan so why would you say about 2020 apela me rush Kumawu proper na na timi after collection center na ba ko na o chama tami chuku na ma share the results and it's the other centers so actually about so for betina ha me everybody actually atuja na ya share the way forward e bia share be e ko see and 12 midnight and that's the first candidate now the who they watch me as MP for Kumawu so for Baba Misima mete say independent candidate kwa kudi original wa show obi sotoro hwan obo na sotoro no wo ayi sotoro NPP kwa abiri is omo deputy secretary wono ene obo na sotoro say yenko for the country say owurai aye agofa boache wono obo na sotoro say no sika e de man konfo but boache nsi chirem said tie no aye wono ye coordinator enti wo mo tu kwan ebe ha ebe to aba no ewo wono ne mpese with part wono ana o mo man ti say wono mo nchema akwantifo mo ba ho no enti sesika no ana na wode na wo mo akokubia senior ya wa tune bo ase akobol sitro no na ho no ni aka se me owura amufa boache edi nkomo ho no che no ka che no yo arafo ya manobofo sofo bakwa me afifa ne yete so wakasa ye kwa homa ne so biom na ye ne nana pia enso so nam ho ye so duru Kumawu asofo ba na mase ha nana pia nam soro ho wo bofo Michael wa ha jo red quet kwese wono so nam fom ho no baabi en wono nyina ehwa abato no enti ye kwa homa no so na ye ne nana pia so akwedi nkomo abisa ne yate se wo kwa ye seji 50 J100 nebodua so akoto aba no anto ama NPP a ensuo nyan ane ade nana pie yes nana pie majoe nsu na woye yesu adom ene mo mpaibo eye Easter Blanca ye kwawe ye ba ile chinje ye Kumawu abato nsunsu so na etesen ya tese ba bi wo ho a wono mo ake kind dada afia sade ya wo tie no de obeti apati ato de obesu be nyansu ne de obewu ne be so far dubu amenya ewo mensem ha eye 6 polling stations na sisi ana menya na MPS yisi afra yese yentimi encourage the war outside in 90 yinshi omo wo coordination center ho na ye mo figure omo so me kan dubu ni nyina no omo fama yen so far the kura mensem sisi ano me wo Anglican DHS ho NPP amanyoko no enya 170 NDC 21 independent aye opanyin kwakubia 101 ana independent ano ye aso ono so ye 2 na ye ko Anglican primary school B so NPP enya 202 NDC 16 with a 16 independent 117 ana kwakubia ketwa no na ye aso enya 0 yanko ohene na yinfi ho Chief Palace so na polling station ye mienu na wo NPP 138 NDC 16 independent candidate 41 ana kwakubi aketwa asowra ono sunya 1 Chief Palace B NPP 145 NDC 23 independent kwakubi apanyin 49 ana independent asowra
1 Yanko chief papa say omu bi AKYEA ye kan say first na ye say Kumasi biano AFIA some 2 polling stations papa say 1 NPP inya 152 NDC 19 Independent 108 ana independence akurakatwa sai asolano inya 0 na oko papa 2 NPP 150 NDC 23 Independent 107 ana asolano susanya 0 it is so far the mensa kan afina ye ko community center ho na yakofe see binya de aka no so de aso na matisa yesi vote buy kwaso den o 1500 oji yesi bodua na kwato aba wa hu bi AFIA ane de na bebre na no yesa baby ameko bia no ana Kumawu fo so agiska na bodua to aba baby ameko ye bia ni nya bi kupie oyoko ediko so menim pe se dem de tu da awia no Facebook no kwa hwefo nkwo Facebook maye saasa mu aye kan wo honom mi firi hoko sechere me koto na bi awoye national organizer of MPP ono ane yi ska no de ma o mo so omo nkofie bi wo ho no omo nkoche mi gina ho bi ana omo koche ska no otu wia no abege me ko bodomase me ko tu saabi wo ho eti AFIA vote buy ne de metinya ka se kwaku bi aketoa no kwaku bi apanyi se wantimi anwi ni election na yebebo no amu if you say Ghana nyina na ba kurum ha say the vice president, the president of Ghana, the minister, the chief of staff, every minister, every DC. But you took it as a private can dream. There's no money yet sky. It is say no, Ghana say abatuo say in the year back on the AFIA 1 win ya, Wuniska yan to Abamau. Our minor woman. Nanapia, any amount about what they are brain, Ashafuo, and Facebook no more. Way or be telling shop. And I want with Chessicano and a pen paper that's what Cabrane, with the near true D. I am a for Sicana Caramamo for me away. Sicano and 1 more channel home 2 mini persons. 1 more ferry can I cook 1 more dear. And na yetana bonte special prosecutor kisi da ben papa wo ho ani die kwa so etina me entonka na wo ate nka kro gosi hene ya hwese asabake ya mana bofo mike ya so na ye ni na di nkomo no so nam do ho ne ya bi so obofo se wonu so na ni kro twawisa ne hene santamu na so kro nkure tuatua ho e wona pro bone ne nsira hwe Kumawu sampote na ekọ kwahwehwa abefo ntintan fidi ahodo Sika nkrofo chama nkrofo bodua ana nene nam soi abafo maaju o mejo so AFIA na ho ye yankopon aduna mo so nyame adom boko da award winner wona mfa hene so no Kumawu wani mi abobo abani bi ne ba so far de do na no mabobo abafo aso aye mre ada e wabre na bre ka frɛ kwa be do wa ho Oba no fried rice is ya no abedi bi. E na ekọ so far so good ye wani ehu e wa abato ekọ dem yesi so tro akokọ so baabi biso ono mu a pink sheet sign ebiso ono kra ye mamu sika bodua no ono makoto aba no wa probo mu no twamfo yini kakra kire na me ehu bia wo no baabi abato no mpompo so akoduru o mato awia na so mabobo yo AFIA said in enim e wa Ghana emremu abra abo chama awose abato ekọ awiye eye 5 o'clock na so bra na ebo 5 no na ebi e wo la imu a omu edi sanse so a no omu eto aba no so ebi wo no no na 5 no gba kwa nti isi so no ama omu ankoto ni na ne keta ma omu bi wo no no emra no enklesa na so far there omabobo abanu do na
the Abano Alconi, the MVP, Manyan for Yao, a new or no, and so far, dear, would be implementing. Now, there be a year independent candidate, a year Mr. Kwakudia, original Kwakudia, and it's so good one of the crown, and a see a couple year on one more electoral class, a class one original Kwakudia, and see any addition of a walk, one more NPP, a year Mr. Emin, on 150. And a year independent candidate Mr. Kwakudia, whole million is so good or not. And so 107, and NDC 23. Now, the boy also moved to about our honeymoon, a year 557. Now, one to the two Abano, and so a year 283. Now, like I said, name a careful associate about 2 weeks, and about a month one for the crown. It's answered, so we can do I want to come to about our papa number 1 and number 2 now. The boy or one to abandon, a dose change, or mom to abandon. Now, or mom to abandon 20 songs, the bona and a year. I like you, make us say, and before I show more of Emma and more about to know a course, so how we go to Abano. Now, the apple to have the endorsing the end of the building time a client. Now, so far, the easy for no. Yes, more other penny now, boom, now over the total number, and the wedding criminal, Amma, or the other say, and the personality, and I do, but the anchor on the a year entity candidate, Mr. Emin, or no, and Elysia, the Donna or Mabana, let's take it now on Mabana. Watching independent or no one would be Messina, or watching more than 6,000 votes, more than 6,000 votes. Yeah, because you are making the Yabusua or AKYEA, declare. And the Papa also commit to a burning ground, a year 34,970. Now, the Bra are to abandon AFIA. It's actually in our own commune. You also are AKYEA, I can't say this a day. If I come to opening any winning editor. Yo, Yabada, a papa or Buffalo Mike here, a manable. Na trese Kumawu. What's ya say? Aye NPP so far so good. One woman every didn't kai. Our abatuanim. Yes, I don't want to swam to. Don't want to yana so ya musica, no abodia, no aquato. 80 years Kumawu for. One more shabre kuta one more. Say one more bemo mino. Anase Kumawu a edino akwankan anase omubedi sikani ahotira baachi na wo man no man ne sede wo mope no de ye wo de ye wo nsem say ya toaso ya da so ya gina Kumawu na twirebo akwadua krom na awiam horo na kyese amanweku akese mienu a Ghana memu NPP ne NDC na wo mutwa ede ma na wo mo ho a na we say we yichiche sika we say we echiche sika na National Democratic Congress NDC womo candidate ya womo de gina ya KASIEBO say ena de no hunu no na wo ka enso ede efa ho. I'm very sure and very positive that at the end of today Kumawu would speak. It's not about the money. Yeah, the additional money is government money. They will take it, but I know they're going to do the right thing. They will vote. At the end of tonight, it will be AGYENKWA, NDC. The instances where we saw one of the polling stations, they had a table about 200 meters away from the polling station, dishing out 50 cedi notes to people and then escorting them to the ballot boxes, some pretending to be blind, some pretending to be insane, which is very pathetic. But I mean, we raised that issue. I'm sure it's not going to dishing out money. Kumawu people have made up their mind. We're going to come out victorious tonight, and we're going to have a very successful voting. There wouldn't be any. AKWASI NDC candidate. Na ye to abano na de ekoso no no da sukura kukudru se eho ye twebo akudua ku
na odi ni din peso gye akyere mama kumawufo na enso baabi e keka kro yi die akwasi amfa enu achi kro bi efre ho wo no eye kumase eye kumawu borono ena wo mu so adehye e wo ho nya na ekoso no wo mu ne nsentwerofo enso kasa efa yentie de wo mu so hunu ye ene ne wo mu enso eka Mbotu FPP onye omune woska obu chere wokroma mama na ma wokroma nyina obi agenya nse obu ba wano na be nie ye be yibia mo ye bia etusi ye wo mratie wo man mu a ye ni adwuma ye wo mu a ye wie school mama wa de mratie pepepe ye de na mo obi ani kapre endeka na ha kusori a agidie kura no kwa ye lucky na be gidi mpirenu dako no edenda ho no mepunu no bi wo mu adwa wo de wo mu ka so mu mpeska wo beto no kan ukofia na abehunu to do nsa ehwe obotom na bibi beba ebinu akwakoje no mu akwakoto IMF ska no na Ghana fo bi kire se eno na mo wafura se yedi nyafu no enyina so ntwa ye ho ye aboafo nkrato ye ba ne wo ho no ye de betoa mo so He wants. What's the wedding easy? Oh, you butu ankasa. Messi, Lufat na wajima where you? Hey, malaria drew Lufat. To my wedding, where you hospital? Sister, where I imagine there. Few hours to my wedding. Na Missy Semu whoma yeshepe. Minkata was mikuni. My husband is sick. Hey, Jemo Tonodo. Nabas no yen. What's the water tested positive for malaria? No, never into one for ambulance no one. Up ambulance. It's not a bicycle. Hey, no, that's from Kakabo. No, kick. Many wedding gonna me make up Nina. Sometimes. That's right. Nearest pharmacy. So one meji Lufat. Entrance pharmaceuticals for one malaria druna. Inyo. No ye na one chair. Mukuno china nenadi. A brand pa. No kuniso. No pona waka that you make kiss the bride. If you want to show day. No, donna. Man, no, you don't. Indeed, I will malaria and come to them. Lufat. A malaria drop test for malaria before treatment. FDA ashesa egede inkratoi ajatum se eye. Anokwa majiha hamedi. Mepa chinyi jifwa na namajiha hamedi sano. Doctor amagashi na mekamfo di amount. Yadie eya etu nyade wote hamaka sano de hamaka ye adwuma. Enu ne betu yadie na se. Menue nkwa chinchi mrawate na bomo chichie frinso ase beka cho se odenchama wu a yanyi na chinye maso hwe huna dia tum se. Doctor amagashi wote hamaka sa. Eye stroke nyedwe yadie. Na fo miensa pe odi betu ase. Asthma enu so simanum no otu ase. Eyem kro ulcer wode na fo miensa Chinyenti ne kuma bwanso nkronso ye hwia doctor say ne ntontia waje hahamedi ode trokunkum bible mu nsem kronkronkron ene betu spiritual marriage na se nsem a etena wo so obi ne wo beda yato waduro ade bi ye fa honhom mu no kwahwehwe doctor magashi ya kira kwan no besa dia maun nsanom na anu ya mani krotweri se mehne santamu medie bi ho adanse drugs ene nipa na to mu ntentan oja ya enyai fa wani kira doctor magashi ho na kwakwape yaresa efama no gold ho Sam go home tacha ya na sopa emfa nkwochinchin baabia me emfa so kwana no wachinchina fa wo hawni na koda Dr. Magashi he ne ba na mema yebom krokro sadi agrada edwedwai eno so fa kwai na obehwe no asan yade kidney yade eno so Dr. Betuase amagani Magashi a ene ehu amaga hoho fa wani kire macro kani police house on hwe ani mu pe ya ye adwuma di frijuwa da edi kwesi memeneda ya sha ase anopa no nwotwe a ye po anwumre no nsia frayen was 0547 044307 and 0544580936 Dr. Amagasiana wa mami ho adwiri Arafo ye mamwakwaba enne ebreno eni abato a ekoso ewukumawu nti ye ntimi afamu ankwa ama no ne momfa nche ye na kumawu nsam no kura ya nka nwie na ye gina we so de oboafo a ono mobo a na dwatonde na to aso na afa omanfo adwencha beka ye nsa no eno nso so ye de atoa mo so yamfa se da PSA Emaskin City Laboratorium oho ne yakogi nkupapa na nenso ben ene ne keka ho agye nipadua no enso akanta so no yetuni nyina ase sanse oba nipa dodo no na nya fa ho de ni titru eye nenso ben enso mu ti yamfie ni nkyere eye tech maxima
ye be affordable housing no ye no mu main entrance no na hwe ni mu frempanimfo e 0248 93 6297 and so amagasi spiritual and herbal clinic ye tu ya de bia se fruit nwi so be pon mo so na esa ye independent no award bia bebe bia ye nsa kan bi bi o ha na yesunsum fam eno ye de mpaibo ene akonchene ene trokronkron ebetu ase so amemekro aka ne fia na prosifo team no ye ne din hwe ni mu ka so a prison junction ye o prison kanti duada kopem meme da no wotwe kopem no sia ne Dr. Nkasa 0547 044307 na 0544589036 and so afelu fa tablet in suspension e 3D yade duro ti abre 3D ebo promo no na de lufa tablet in suspension so hia no miamia hodo a oton no bia no over the counter stores and afi so drug stores ahodo mu Ghana memu nyina akomase monten so no nsabe ka bi na wokọ ne ho ayedena na do ani a kire eyeke opposite Rome Castle na from pen 0541268721 and so afei agyenkyerɛ bɛka yɛnsa no ɛna yɛde ɛtoa musui agyambore baba de firi amoase no wɔse mampani dada John Dramani Mahama ɛne ne NDC wɔnom aboa ahwɛ amampuntuo abakumawu ɛne ne mpaso ahodoɔ so hospitals ɛne mmiahodoɔ pii owie no wɔse NPP deɛ na mbotumi de ahoahoa mo ho bibia ni hɔnom akɔyɛ buamuadeɛ Katashe pro ya kankai any dream di nkwa we teacher constitution if you are more no say AFIA catch na APIA say wonya so odwa ya sumu no obi ene wonu ma wa sika ane wo aka kire no na de okohu ye no woka ana we su kwa Facebook wo kwa other social media platforms no so sika no ho a wo mo chent minim sa won so wa hu bidie a wo say bibia ene wonu ma wo no mo ayen chaka so de ma Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia na welmonyam for Frederick Kwadwo Nkansa Manso Nkwanta mpasua no so Brave Lion jata kukudru for the free amwase no ase NPP hwe won mutumi ye pudu nyuma okumawu anko won mu nche sika anye ye de won mu eye won mu ho no wase mfasodie bie no ho afiri won mu aye ni mu ede aba mampani na adoda nko akufa ne Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia penso sika nyafunyafu no won mu die we ntebi justice wo the free mamponten and was experience your best teacher pa obetumi aka say JDM wasua niema pi na afri opposition asetena said ye niema esi kro no wanu no ho so ojai ni pemu ma wakotena opposition say obofo ne de ne nam aho apaso na wose yehwe na 2024 yento aba ne fama JDM o say sa abato akoso Kumawu yi IMF sika akwaje ye no ana amanyofo no eche no hosa no awrehosem ato Ghana ntie ye beye yie ni ye bekwanka ni Kumawufuo montimi ankura mu hyebere mu yie ye to aba ne wi abehu mu smoothness level pa awo Ghana hanom wamfa wudi amma aya na wodi mudin no aba wei aye Mandela de firi amoase an wase edi enti na amobi sika asaso wo modua ntoso ahu NPP fo ahu mu ho ani wo Ghana ye nie ni daso bia e wo sa amanyokuo wem we ye Sergio Bososo AK Kingsley Newman de Fisifanti Akwasa out was say by election and answer no by election kura NDC muntumi nye hu ho de muntumi nya ne say 2024 abato no modi ntwa wie Ghana fo ye nsuro bibia biom na corruption so de NPP fo wo ma corrupt wo mo ho papa mo betumi atikita asese prakankan dream dia say hweba election keke hade mo kira ho wasi obi ama nani enna ho amisku spelele adi free ayeka soa an wasi Kumawu ohonum no ohwede ekoso eke ha wakum situaso wasi Kumawu fu adamase onimanyamfo na si awanim wadamase pi samato abade ama no ana ne Samuel wadi free kunsu kodwo krom an wasi Kumawu by election NDC doom so ebabua mamare papa NPP candidate all the way. Way a fantastic over force. Where the free say we are saying so, and also a catch NPP say, "Hey, Mamma for Mohon to talk, or a man for Kumawu abatonum. Na Mama who say yes, he can a mocha, and Kamumujina be away.
enchia kase de mo no nyafo ko fi bentelafo incoming MP hopeful sehwiyo so mpasua no so wai bobua te di fratuma ne behi ana osi Kumawu adamase se mo to abade aman pipi amanyokuo no emo na weye Izema di Izema Ventures kunum jare hwe ni mu ana osi seche Kumawu ya rehye successful by election ma ya de pa ya antikutam ya antijame adwumaden a mo pe ewo mo mra hye bedafie nti ana mo hye animonyamu a etise yarofo ye gina so e de anwumre no nsia KASIEBO e de beso mo mani ama no ne mo adwenkyere de anam normal line no so ene de fa Facebook ni nyina ye de asom awrade hwa mo wonya mo kase na wonya mo kase se de Kumawu wo mo na tia paka mu ye so ye de na ase be makojo safo Michael a wo san semni mu o te ye nsentrofo awodo no e wo Kumawu monte so Rashidi Akini the writer ene de ye fa Facebook no so